mu ntambara za Isiraheli n'Abarabu mwihangana rirambye cyane habayemo byinshi, kubera ko hashize imyaka 76 ibi ngibi bibaho. Uretse kuba hari amakimbirane, rimwe na rimwe hagiye haba intambara n'ibitero bitsemba benshi, rimwe byagiye bifata intera ikomeye cyane kuva leta ya Isiraheli yashingwa kugera n'uyu munsi. Intambara irakomeje, ubu ingabo za Isiraheli zinjiye muri Libani. Intambara zagiye zishyambiranya Abarabu n'Abayahudi zagiye zituruka kuri byinshi, cyane cyane ibitero byatangizwaga n'Abarabu. Ariko hari intambara Abayahudi bagiye batangiza zirimo nk'iyitiriwe iminsi 6 cyangwa se yo mu 1956 yitiriwe ubunigo bwa Suez. Ni intambara yashyamiranyije Isiraheli na Misiri, ariko itangizwa n'Abayahudi nyuma y'akagambane gakomeye cyane bakoranye n'Abafaransa ndetse n'Abongereza bashaka kumvisha General Gamal Abdel Nasser. Iyi ntambara Abayahudi bayita intambara yo muri Sinai, ariko abandi hari abayita ikibazo cya Suez crisis, ndetse mu nyandiko nyinshi bayita intambara ya kabiri y'Abarabu na Isiraheli. Tugiye kuvuga ku buryo amazi buzi aya ngaya yatemba yatumye abanya-Isiraheli bongera kwambara impuzankano za gisirikare, bacigatira imbunda za AK-47 berekeza mu butayu bwa Sinai kongera kurwana kandi n'Abanyamisiri. Iyi ntambara nubwo yatangiye harimo ubwumvikane bw'Abongereza n'Abafaransa na Isiraheli, ariko byose byashingiwe ku mazi, kandi ibi nta nubwo ari byo bihugu bya mbere byarwanye bipfa amazi. Uramutse utumva neza iyi ngingo, wakurikirana neza uko utumvikana kuri hagati y'ibihugu bya Misiri, Sudani na Ethiopia. Barapfa amazi ya Nile. Rero n'iyi ntambara yiswe yo muri Sinai hagati ya Isiraheli na Misiri, mu mpamvu zayiteje ibihugu bikarasana maze ubuzima bw'abantu bukahagendera n'amazi. Reka tubivuga ku buryo burambuye. Byose nanone byatangijwe n'ubunigo bwa Suez. Ubunigo bwa Suez ni igikorwa remezo cyafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 1869 nyuma y'imyaka 10 cyubakwa. Icyo gihe ubunigo bwa Suez bwubatswe ku bufatanye bwa leta ya Misiri ndetse na guverinoma y'Abafaransa. Ariko mu mwaka wa 1875 imigabane ya leta ya Misiri yaje kujya mu maboko ya guverinoma y'Abongereza biturutse ku kugwa k'ubukungu, ndetse baza no kubugenzura bwose mu mwaka wa 1882 ubwo Ubwongereza bwigaruriraga Misiri mu gihe cyo kuyikoloniza. Nyuma yaho Misiri rero ihindukiye igihugu cyigenga, n'ubundi ubunigo bwakomeje kuba umutungo wa leta ya Misiri. Ubundi ubunigo bwa Suez ni agace gahuza inyanja ya Mediterane n'inyanja y'Abahindi uciye mu nyanja itukura, ku buryo aho izo nyanja zihurira hari ubutaka umuntu ashobora gucaho n'ibirenge akava muri Afurika akagana muri Aziya. Rero ubu bunigo bwagiye bukoreshwa mu bucuruzi bwinshi kandi butandukanye, by'umwihariko ubucuruzi bwo gutwara ibintu n'abantu hakoreshejwe inzira y'amazi. Mu myaka myinshi cyane aha hantu hakomeje gucungwa n'ibigo by'ubucuruzi by'Abongereza, ndetse leta y'Ubwongereza ikahitaho cyane kubera inyungu yahavanaga, ku buryo yari yaranahashyize ikigo cya gisirikare cyari gifite inshingano zo kurinda aho hantu. Mu myaka y'1950 mu isi intambara y'ubutita yari iri hose. Amatwara ya gikapitaliste y'Abanyamerika n'aya gikomuniste y'Abasoviete b'Abarusiya yarahanganye cyane bikomeye. Muri iyo myaka rero wari perezida wa Misiri Gamal Abdel Nasser yatangiye gukoranira bya hafi n'Abasoviete. Bakoranye ibikorwa bitandukanye, ndetse bisa naho rwose atandukanye na bashebuja b'Abongereza bahoze bakolonije igihugu cye. Bari abakapitaliste. Abangaba bari mu nkweto za leta zunze ubumwe za Amerika, birumvikana. Rero mu nzira nk'izo ngizo Perezida Gamal Abdel Nasser yahisemo kwambura leta y'Ubwongereza ubunigo bwa Suez, ku buryo haba leta yabo cyangwa se ibigo byigenga byabo nta numwe yahashakaga. Ibi byakozwe ku itariki ya 26 y'ukwa karindwi mu 1956. Ubunigo bwigarurirwa na leta ya Misiri. Ni igikorwa cyayobowe na Adel Ezat, wahawe amategeko n'umujyanama wa Perezida Nasser mu bijyanye na peteroli
bwana Mohamed Yunus. Byose ni amategeko yaturutse kwa perezida. Agace ka Suez kamaze kwirukanwamo abongereza kakajya mu maboko ya leta ya Misiri, byahise bigabanya cyane inyungu ubwongereza bwakuraga muri uyu muhora, by'umwihariko izo gutwara ibicuruzwa bwahacishaga, ibicuruzwa birimo amavuta na peteroli. Ubwo igihombo cyari kivutse, ibi ntabwo abongereza babyumvaga, ndetse uretse iby'ubukungu no mu buryo bwa politike, abongereza babonaga agace ka Suez nk'ibirindiro byabo mu kugenzura uburasirazuba bwo hagati. Leta ya Misiri imaze kwigarurira uyu muhora mu bikorwa bitamenetsemo amaraso, yahise ishyiraho itegeko ribitegeka. Noneho Perezida Nasser afungira amazi n'umuriro abongereza. Atari nabo gusa, ahubwo anafunga ikigobe cya Aqaba, ubwo ababujije leta ya Isiraheli kugera ku nyanja itukura, ndetse anayibuza uburenganzira bwo kuvoma, kubera ko amazi menshi Isiraheli ikoresha aturuka aho ngaho. N'ubundi yanafunze utugezi duto duto duturuka mu nyanja itukura n'ikigobe cya Aqaba dufasha abayahudi kubona amazi. Gufunga imiyoboro ituma abayahudi babona amazi ndetse no kubabuza kugera ku nyanja itukura byabaye ikosa rikomeye kuri Nasser, kubera ko nta gisibya abayahudi bahise babibona nko gushotorana kw'Abarabu, maze nabo biyemeza guharanira uburenganzira bwabo bakoresheje imbunda. Nibwo rero ibihugu byombi, Isiraheli n'Ubwongereza, bagiye inama yo kwihaniza Misiri. Ariko nanone mu bihugu byashakaga kwihaniza Misiri kubera igikorwa yari yakoze, hajemo n'undi mufatanyabikorwa wundi mushya kubera izindi mpamvu ze. Igihugu cy'Ubufaransa. Ubufaransa bwo bwashakaga kwihaniza Misiri kubera ko yari irimo ishyigikira intambara yo muri Algeria, aho Abanya-Algeria bari bahanganye n'ingabo z'Ubufaransa mu ntambara zo gushaka ubwigenge. Nubwo rero aba bose bari babifitemo inyungu mu kurwana na Misiri, ariko uwo byasaga naho afite inyungu nyinshi zo gutangiza iyo ntambara yari Isiraheli. Umugambi waranogejwe ko Abayahudi bazatangiza intambara, noneho Abafaransa n'Abongereza bakayizamo nk'abaje guhosha, noneho bagafataniriza hamwe mu kurwanya Misiri. Ku itariki ya 29 y'ukwa 10 mu 1956, ku mabwiriza ya Minisitiri w'Intebe David Ben Gurion, umugaba mukuru w'ingabo za Isiraheli icyo gihe General Moshe Dayan yahaye ingabo ze amabwiriza yo kugaba ibitero ku ngabo za Misiri muri Sinai, mu rwego rwo kongera kubona uburenganzira kuri Isiraheli bwo kuvoma ndetse no kongera gukora ku nyanja itukura, by'umwihariko kubona inyungu z'ubucuruzi bwo ku nyanja itukura ndetse n'iy'Ubuhindi. Iyi ni intambara yari igiye kumara iminsi 9. Ni igikorwa cya gisirikare ingabo za Isiraheli IDF zahaye izina rya Operation Kadesh. Ingabo za Isiraheli zinjiye mu ntambara zifite intego y'ahantu hane ho kwigarurira, harimo umujyi wa Sharm el-Sheikh mu Misiri, kubera ko n'ubundi Misiri yari yarafungiye amazi afasha Isiraheli kuvoma, ndetse kandi kwigarurira uyu mujyi byari gufasha leta ya Isiraheli kongera gusubirana uburenganzira bwayo ndetse n'inyungu ku nyanja itukura n'inyanja y'Ubuhindi. Kandi ingabo za Isiraheli zashakaga kwigarurira Gaza, kubera ko ahangaha muri Gaza hari ibigo bya gisirikare by'imyitozo y'igisirikare cya Misiri. Isiraheli yashakaga kubisenya kubera ko itashaka ko byazifashishwa na Misiri igaba ibitero ku ngabo zayo. Ahandi Isiraheli yashakaga kwigarurira ni mu bice bya Arish ndetse na Abu Gaira. Hari ibirindiro bikomeye by'ingabo za Misiri, ndetse naho hari ibirindiro bikuru by'ingabo za Misiri zari muri Sinai. Ku itariki ya 29 y'ukwa 10 saa 9 z'umugoroba, indege z'intambara za Isiraheli zatangiye kurekurira ibisasu biremereye ku ngabo za Misiri zari muri Sinai, ndetse nako bishingiye ku makuru ya Mossad yagaragazaga ko Jordani ishobora kwinjira mu ntambara itabara Misiri. Hari n'ingabo za Isiraheli zagiye ku mupaka wa Isiraheli na Jordani ziteguye guhangana n'Abanya-Jordani, ku buryo mu midugudu yari ituwe n'Abarabu hafi y'umupaka wa Jordani hari umukwabu ukomeye cyane mu masaha y'umugoroba mu gihe ibitero byari birimbanije. General Moshe Dayan yahaye amabwiriza abayobozi b'ingabo. Ingabo zo mu kirere zari ziyobowe na Lieutenant Colonel Raphael Eitan, naho izindi zo ku butaka zari ziyobowe na Colonel Ariel Sharon. Yabahaye amabwiriza yo kwinjira muri Sinai.
Izi ngabo zose zatunguye abanyamisiri bari bayobowe na Field Marshal Abdel Hakim Amer. Bitangira uyu mumashari w'umunyamisiri yabanje kwitiranya ibitero by'abayahudi n'ubushotoranyi, ndetse ntiyatanga itegeko rusange ku ngabo za Misiri, itegeko ryo kujya mu ntambara. Ariko aza kumenya ko yibeshye abayahudi bamaze kwinjira muri Sinai. Iri ryabaye ikosa rikomeye ryatumye abanyamisiri batangira gutakaza urugamba hakiri kare. Ingabo z'Abayisiraheri zirwanira mu kirere zigera muri Sinai zahise zigarurira agace kitwa Ras al-Nak. Bihita biba n'itangiriro ryiza ryo kwigarurira umujyi wa Sharm el-Sheikh. Ubwo ni nako ku rundi ruhande ingabo zari ziyobowe na Colonel Joseph Arpaze zigaruriye umujyi wa Al-Qusaima. Bahita banatangiza ibindi bitero byerekeza kuri Abu Ageria. Muri Gaza, General Dayan yashaka gufata agace ka Rafa kari gutuma yigarurira intara yose ya Gaza. Izi ni inshingano yahaye ingabo za brigade ya mbere zari ziyobowe na Colonel Benjamin Givli, ndetse n'iza Armored Brigade zari ziyobowe na Colonel Haim Bar-Lev. Kandi ahangaha muri Gaza hari n'abarwanyi b'Abanyapalestine barimo bafasha ingabo z'Abanyamisiri kurwanya Abayahudi. Rero ku itariki ya mbere y'ukwa 11 mu 1959 ingabo z'Abayahudi zigaruriye Rafa zihita zerekeza muri Gaza. Ibi nabyo byatwaye Abayahudi iminsi 2 gusa, kubera ko n'ubundi ku itariki ya 3 y'ukwa 11 nyuma ya saa sita intara ya Gaza yose yagenzurwaga n'igisirikare cya Isiraheli. Ku rundi ruhande indi ntego y'ingabo za Isiraheli yari yagezweho, kubera ko Arish ndetse na Ejehog byari byamaze gufatwa. Iyi Ejehog byari ibirindiro by'ingabo za Misiri zari mu mujyi wa Abu Ageria. Gusa ibi nabyo byafashwe ku kiguzi gihambaye, kubera ko byasabye ko General Moshe Dayan asimbuza umuyobozi w'ingabo yari yahaye izi nshingano. Ubundi mu gufata umujyi wa Abu Ageria, Abayahudi bashakaga gusenya ibyo birindiro by'ubwirinzi by'Abanyamisiri byari bihari, ndetse bashakaga no kwigarurira umujyi wose wa Abu Ageria, kubera ko uyu mujyi wari nk'izingiro rwagati rihuza Sinai. Inshingano zo kwigarurira ibirindiro zahawe brigade ya 10 yari yowe na Shmuel Golinda. Uyu yananiwe kwigarurira ahangaha inshuro ebyiri zose, ku itariki ya 31 y'ukwa 10 n'iya mbere y'ukwa 11, maze asimbuzwa Colonel Israel Tal wabigezeho ku itariki ya 3 y'ukwa 11. Aha hose hamaze kwigarurirwa, ingabo za Isiraheli zagiye ku ntego ya nyuma yo kwigarurira umujyi wa Sharm el-Sheikh. Iyi ntego itari yoroshye yahawe Colonel Abraham Yofe, ndetse yari yararindiriye kubikora kuva yafata Ras al-Nakb ku itariki ya 30 y'ukwa 10. Ikibazo izi ngabo zari zifite nta nzira yari kuzigeza kuri Sharm el-Sheikh, kuko nta mihanda yari kuva Ras al-Nakb ijyayo. Aha rero General Moshe Dayan wari uyoboye urugamba yahise afasha ingabo ze kugera kuri uyu mujyi hifashishijwe ubwato bwo mu nyanja bw'igisirikare cya Isiraheli. Ku itariki ya 4 y'ukwa 11 saa sita z'ijoro, ingabo za Colonel Yofe zagabye ibitero, ariko hashize amasaha 4 azitegeka gusubira inyuma, maze zongera kwitegura neza. Noneho mu masaha ya mu gitondo ingabo za Isiraheli zongera gucana umuriro ku ngabo za Misiri zari mu mujyi wa Sharm el-Sheikh. Maze mu masaa 3:30 ku itariki ya 5 y'ukwa 11, Colonel Raouf Mahfouz Zaki wari uyoboye ingabo za Misiri afata umwanzuro wo kumanika amaboko, yitanga ku ngabo za Isiraheli. Ubwo Sharm el-Sheikh nayo ibirafashwe, kandi niyo yari ifite ibirindiro bikomeye muri Sinai. Mu minsi 7 gusa Abanyayisiraheli bari bashoje akazi, bamaze kwigarurira ibice binini bya Sinai, Gaza ndetse n'umuhora wa Suez. Ku rundi ruhande, muri gahunda z'Abongereza n'Abafaransa habayeho gusaba ko Misiri na Isiraheli bahagarika intambara, ariko ntibyubahirizwa. Noneho bituma Abongereza n'Abafaransa bayinjiramo kugira ngo bahagarike iyo ntambara, kubera ko babyitaga ko byari birimo guhombya inyungu z'ibyo bihugu byombi. Ubwo niko ku itariki ya 31 y'ukwa 10 ingabo z'Ubwongereza zahagurukije indege zazo mu birwa bya Chypre ndetse na Malta.
zijya kurasa ku ngabo za Misiri, ndetse minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Anthony Eden aziha amategeko yo kurasa ikibuga cy'indege cyo mu murwa mukuru i Cairo, ariko abihagarika amaze kumenya ko hari abaturage b'Abanyamerika barimo bataha bahunga intambara. Abihagarikira aho ngaho kubera ko kurasa umuturage w'Umunyamerika kwari ukwikururira umujinya wa Washington. Ndetse ku rundi ruhande Abafaransa nabo bohereje ingabo zabo n'indege z'intambara mu kumvisha Abanyamisiri, by'umwihariko mu gushaka kwigarurira Suez. Ndetse indege z'Abafaransa zatanze umusada ukomeye cyane ku ngabo za Isiraheli mu ntambara, by'umwihariko mu gihe cyo kwigarurira Gaza. Ibi bihugu nubwo byinjiye mu ntambara ntabwo ari byo byari bikomeye ku isi, ahubwo hari abandi babosi b'Abanyamerika n'Abasoviete bavugaga ari kumvikana. Abasoviete bahise batangaza ko bagiye kohereza ingabo mu Misiri zikayirwanaho. Ako kanya Perezida Dwight Eisenhower wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise atinya ko hashobora kuvuka intambara ya gatatu y'isi, ahita ategeka Abongereza n'Abafaransa kuva mu Misiri. Bitagenda bityo agahagarika byose yabahaga mu bufasha bwa Plan Marshall, aho Abanyamerika bafashaga abambari babo. Ikindi nanone Eisenhower yashyigikiye Misiri kugira ngo abashe kwinjiza amatwara ya gikapitaliste mu isi y'Abarabu, kubera ko muri ibyo bihe Misiri cyari igihugu kivuga ari kumvikana mu bindi bihugu by'Abarabu. Nanone mu buryo bwo guhangana mu ntambara y'ubutita kwari ukubangamira Abasoviete, nabo bari barishoye muri Hongria. Ni ukuvuga ko Abanyamerika banze gushyigikira Abafaransa n'Abongereza mu Misiri kugira ngo Abasoviete nabo babure impamvu yo kuguma muri Hongria. Rero ibi byose byagejeje iyi ntambara ku musozo, ariko uko byagenze kose ntabwo byabujije ko ku itariki ya 7 y'ukwa 11 mu 1956 Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli David Ben Gurion atangariza inteko ishinga amategeko ko Isiraheli yatahukanye intsinzi mu ntambara. Ibi byabaye nk'ibishyira iherezo kuri iyi ntambara. Aha rero Isiraheli yagumanye ibi bice yigaruriye kugera mu kwezi kwa gatatu mu 1957, ubwo yasubizaga Misiri ibice byayo, maze Misiri nayo irekeraho gufunga amazi ya Isiraheli yakoreshaga mu kuhira, ndetse Isiraheli inasubirana uburenganzira bwayo ku nyanja. Rero mu buryo bworoshye kandi bwumvikana Abayahudi batsinze intambara babona n'ibyo bifuzaga byose, ariko uruhare rw'Abanyamerika mu ihagarikwa ry'iyi ntambara rwahise rugaragaza intambara zabo mu burasirazuba bwo hagati. N'uyu munsi Abanyamerika baracyari mu burasirazuba bwo hagati, aho n'ubundi bavuga ari kumvikana mu kugena imibereho n'imitegekere y'aka gace. N'ubu nk'uko bahoze ku ruhande rwa leta ya Isiraheli kuva yakwigenga mu kwezi kwa gatanu mu 1948, n'ubu baracyahari, ku buryo hari ingabo za leta ya Amerika zifite ibirindiro mu burasirazuba bwo hagati, aho imwe mu ntego nyamukuru zifite ari ukurinda leta ya Isiraheli, ku buryo n'ejo bundi vuba aha rwose ubwo Iran yarasaga urufaya rwa misile kuri Isiraheli, inyinshi muri izi misile zahanuwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mabwiriza ya Perezida Joe Biden. Mu buryo bwihariye rero, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanze ko intambara ikomeza, ariko birazwi ko ari umusangirangendo ndetse n'umurinzi wa leta ya Isiraheli mu burasirazuba bwo hagati. N'ubu bitekerezwa ko mu gihe haba intambara yeruye hagati ya Isiraheli na Iran, leta ya Amerika yarwana ku ruhembe rw'imbere ifasha Isiraheli, ariko hari n'abandi batekereza ko ishobora kuyitererana nk'uko byagenze muri iyi ntambara yitiriwe Sinai cyangwa se Suez mu 1956. Gusa uko byagenda kose n'ubu intambara iracyakomeje mu burasirazuba bwo hagati, aho igisirikare cya Isiraheli kigikomeje guhangana n'imitwe ya Hamas muri Gaza na Hezbollah muri Liban. Ndetse Isiraheli irarebana y'ingwe na Iran ku buryo isaha n'isaha rwose wabona yinjiye mu ntambara mu buryo bweruye. Naho uzi uko ibi bizarangira.